Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo n'ababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Hello, welcome back to Rubavu Real Estate. Murakaza neza kuri YouTube channel yacu, YouTube channel yanyu, YouTube channel yacu. So, nizeye ko umeze neza cyane. Niba uri mushya tubonye ari ubwa mbere, niba usanzwe udukurikira ukaba utarakora subscribe, please do subscribe, ukore no kunzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi. Like, share, comments, byose ni ingenzi kuri YouTube channel yanyu. Mwibutsa ko dufite n'izindi mbuga nkoranyambaga nyinshi wadusangaho: TikTok, Instagram, Facebook. Hose dukoresha amazina amwe, Rubavu Real Estate. Nuhagera usige udufollowinze cyangwa se ukoze follow. Murakaza neza mwese rero. Hano turi muri Rubavu Mahoko, ahantu heza cyane nkuko mubibona, ni hafi y'amashuri abiri yegeranye. Ngira ngo abantu bahazi baza ahantu hari ishuri rya Wisdom, ngira ngo muri kamera muri screen muri kubibona. Ni ahantu heza cyane. Tubazaniye ikibanza kinini, ni ikibanza gifite ubuso bunini, uwo bagura ugakatamo ibibanza bitandukanye bitewe n'umubare wifuza. Iki kibanza gifite metero kare 2340, ni mu miturire. Ni ahantu heza cyane, muraza kuza mbereke ahantu kigarukiye. Ni kinini cyane, gikora ku mashuri abiri, ari ishuri rya Wisdom, ni hafi y'ishuri rya Wisdom n'irindi shuri ngira ngo muri kubibona hakurya. Ikibanza kigarukiye kuri iriya nzu y'umutuku. Ni ikibanza kinini cyane, tukugitangira amafaranga make cyane, miliyoni 23. Ni ahantu heza wagura, wakubakaho ibikorwa remezo bitandukanye, wakubakaho inzu, wakatamo ibibazo bitandukanye. Ni ahantu hanini cyane, kuri miliyoni 23 uraza, ibyangombwa byose birahari, ugura uhita ukorerwa imitasiyo. Dusure ahantu dukorera cyangwa se dusange ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha. Even no munsi y'i video ahagena umwanya wa comment, hari ahantu ho kwandika comment, watwandikira ukatubona, wanaduhamagara kuri nimero ubona kuri screen yawe cyangwa se kuri ekara, whatever nuko ubivuga. Ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell, turizewe cyane mu kugura no kugurisha ibibanza n'amazu. Dukorera especially mu ntara y'Iburengerazuba, mu karere ka Rubavu n'akarere ka Musanze. Usibye n'ibyo, tunabafasha kubigura no kubigurisha, tubafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa se by'igihe kirekire. Ibindi bisobanuro, visite n'ubuntu, waduhamagara cyangwa se ukatwandikira. Rubavu Buy and Sell, your trusted real estate partner. We always here for you.